ما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله على من لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي قائلا لكم جميعا: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نام مسيبة جلبة ndaroɓe ɗo télévision meɗen Jama TV min hiwriki on hiwrando l'islam, min toraniki on jam e kisiye ka jawle e ka ɓeygoreji. ɓawa ɗum hiɗen seedo ala reweteɗo sina kanko Allah subhanahu wa ta'ala, ko kanko tun woni ko handi e rewede. o mara kafi diɗɗo, o mara yeruɗo, Allah eɓɓidirtaki hay e hunde. ɓawo ɗum hiɗen seedo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama ko Allah subhanahu wa ta'ala nelimo. nelirmo nun diina gonga, diina l'islam. kaɗo diina ka Allah subhanahu wa ta'ala inni wa man yabtahi khayral islamu diina falan yuqbala minhu. kala ɗaɓɓuɗo goɗɗum go ko jokka, o inni ko diina tawi diina l'islamu rekonisa ɗum ɗon, haray o jaɓantaki ɗum ɗon. ko honnun noon ko diina honka noon goɗɗo jokkata o golla, Allah subhanahu wa ta'ala rekonisa ka ko diina ko nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam addi kan, diina l'islamu. mana rewirgol Allah e hoore no yiɗiri noon, rewirgol no nelaɗo Allah subhanahu wa ta'ala rewiri noon. wona rewirgol innugol kono mawɓe a rewiri noon mi rewirta, koko mi tawri mawɓe an, koko mi tawri karama ko an, koko mi tawri waliyaɓe ɗum e ɗum o wayi. koko nelaɗo rewiri Allah noon, ko kanɗum woni diina l'islam. saabu ko nelaɗo woni ñentinirgal meɗen, ko oɗo Allah subhanahu wa ta'ala inni yo jokke. nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko oɗo woni ko jokkete, wona noon o reweteɗo, ko yo o jokke no rewiri Allah no rewiren noon Allah. saabu ko kanko woni ñentinirgal, kanko wona jokkede. laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. nelaɗo ko yo jokke, o du'anone juulen e nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, du'ano ɗemmo. sabuna juulugol e nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko hunde mawnude. ko hunde mawnude. sabuna nelaɗo maki kala mo juuli ande wotere, mi juula e makko laabi sappo. mi juula e makko laabi sappo. si nelaɗo du'anike ma, ɗum noon ko hunde mawnude, ko hunde mawnude. kono juulen e nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam jokken ko o jokki kon du'anoɗen mo juulen e makko. ɗum noon hiɗen seedo oɗo nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko Allah subhanahu wa ta'ala nelirmo diina gonga, diina l'islam. ɓawa ɗum hiɗen mawlo Allah subhanahu wa ta'ala e bone wonkiji meɗen, fittandu wonkiji meɗen. iɗon andi ala kulli haalin no wona woniri wo e gonko ceerno ɓe wi kon hasi tawani hadisa jeɗen ko lowɗe. hiɗen andi nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wosi ɓe seeninoki jihadi, si ɓe hewtiti ɓe nayno sahabaɓe nga en yeehi en iwti jihadi to sokiri ndin heddike jihadi mawni ndin. sahabaɓe lando ko honno woni jihadi mawni ndin, ɓeyna ko haɓa dugal e wonkimaki. wallahi no satti ha hande ka wonde ɗo alhalalu bayyin wal haramu bayyin. wallahi hayɓe ala yurnade defte ɗen, hayɓe ala yeƴƴitade hadiseje nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ɓe metata hara haaji mum ala e qur'ana, haaji mum ala e sunna, ko weeli feti jokki. wallahi ɓe andi ɗum ko boni kon, hiɓe andi hino boni fes hay si ɓe jokki.
hay si on tigi ne jokki ko boni kon himo andi hino boni ayi hande ko boni kon suuɗaki ko moƴƴi kon suuɗaki kono neɗɗo on si o jokki ko boni kon o tabiti e hoore muɗum o jokki ɗum ko welata wonki makko o jokki ko welata wonki makko himo andi wona ko Allah yiɗi wona ko nelaɗo yi andi ko ayi ko wonki makko kin ko belaye wonki makko kin ittaba'u hawahu nafsahu ayi o jokki tun ko welata wonki makko kono himo andi no boni ayi wona no Abu Jahal en wirno noon ɓeyni wallahi mbeɗen andi Muhammadu o ko addi kon wallahi ko gonga Muhammadu koye hoore gonga haqiqa woni ko woni tun bon ɗi aadaji amen ɗi men woowi ko fina a tawa men ko men tawi akkitugol ɗum woni aranzame men yiɗa akkitugol ɗum par ce que si men akkiti ɗum men teddule ɗe men heɓayno e weeli fotiji ɗi men heɓayno men perday ɗum ɗon ko ɗum haɗi men jokka Muhammadu mbeɗen andi ko addi kon ko gonga ayi bon ko ɗum ɓen ta heewi asa an tuhibbu shay'an wa huwa sarrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum ay heewi neɗɗo ka yiɗata hunde ay tabita e mayre hara ko bone wonandemo hara nden hunde de tabitema ɗon ko bone wonandemo heewi neɗɗon ko añata hunde nden hara konko añi ɗon moƴƴere makko nden ko ɗon woni ay ɗum noon iɗen toro Allah subhanahu wa taala e bone ɗiɗo wonkiji meɗen habdugel ɗiɗo wonki meɗen si tawi woni ko welataki kon hawrali e ko Allah yiɗi hawrali e ko nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ay ɗo Allah e bone wonkiji meɗen ko waɗi kala Allah subhanahu wa taala fewni ko on woni fewuɗo heɓota fewnowomo ɗen tori yo Allah subhanahu wa taala fewnu en fewnana en yo Allah subhanahu wa taala fewnu en fewnana en kadi ɓengureji meɗen ɗin sabuna e antun nenejo on walla antun babajo on ko fewata wawata yonude ko Allah subhanahu wa taala ko qu anfusakum wa ahlikum nara dande hoore mon dandum ɓengureji meɗen yiite a pullo fo tawni o guerto ɓe ngal diwata yiite ayi par ce que ko fiyon num kangal ngal wawi cowade ɗo diwoya est ce que ɓiɓɓe ɓen wawi diwde kono so ngal diwi koyte ɓawto ɓiɓɓe ɓen kañum ari heddi ka yiite to gara ngal daɗali ay haray ngal daɗali ko tori ɗen ko yen daɗu danden kadi qu anfusakum wa ahlikum nara nam ɓawa ɗum musidɓe julɓe won ɗon addinu an nasiha ayi nelaɗo maki diina ko laaɓodiral reedu ayi ko ɗum waɗi si nelaɗo mbaɗi sallallahu alaihi wasallam haggatul wada ɓe darino arafa ɓeyni ene hara ko Allah subhanahu wa taala nelimmi kaɗo diinal islam hara mi yottini hara mi janfaki mi yottini fof sa baɓɓen fof seedi tani nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o yottini diina kan ayi sabu kala janguɗo ɗo o andi ko ɗum ɗo Allah wi o andi ko ɗum ɗo nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wi o sali laaɓande yimɓe ɓe reedu taware haala no gasa so o wowlanino ɓe andino ɗum ɗo ko boni ɓe rentatono e bone on ñande janggo si bone on ari on fopp moɗon on daɗata ay par ce que Allah subhanahu wa taala okkima gandal e hoore gorol mangol Allah waɗi he carte ka wonɗa ɗo ko an halfina dina kan ko an jangi ko ala ko an tuugi torte Allah ɓurnima e maɓɓe telemma ka gandal ay kono fi geɓoy aduna ma fi kulol woɓɓe sabu hersa comme no Abu Jahal wirno non miɗo andi ko nelaɗo addi kon ko gonga kono ko ɗum hayta mi reconise gonga on ko fiwata mi perdu geɓoy koye mi wowi heɓude koye fi hersa kaari en modi an kadi accu famodireɗa modi a ɓuura alaji kaari en an a ɓuura ustasi kaari en hey ko siɗa janggi kono a waɗa e masalaha way Allah subhanahu wa taala wi ko hombo wata gollude diina ko on mo hulata felore feloɓe o hoore diina Allah ka négocier ala ɗum ɗon iɗon andi Allah ko wawi muññade ha hewti nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ko yurmete ha hewti nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kono noon diina kan ɗon o négocier tano hay goto o négocier tano e diina kan ay par ce que noon ko haqqe Allah subhanahu wa taala ay kadi goɗɗo si o famali diina l'islam ala hongal ngal o daɗirta ko Allah ay ko diina kan tum famata gollitira diina kan wawa daɗoyde letti Allah ɗen janggo kono ko dandoytama letti Allah ɗen janggo tata Allah subhanahu wa taala eni ñande janggo yawmal qiyama so wiyama pansandargal siɗa faala ƴettay asama on tefu waɗa leydi ndin tew siɗa faala hebbinirende kanŋe kaalisi on mbira asama o ngon fiya sottor ɗum ɗon letti Allah ɗen Allah subhanahu wa taala ni ɓe jaɓantake ay kono mo suuɗima ɗum ɗo ese ono yiɗanma moƴƴere
o jiɗanama moƴƴere eyi ko ɗum waɗi sefera e makka ɓeynuno mouhammadou siko laamu faalaɗa men lamminte hara follo o ma ala siko jawdi kala ko faalaɗa men jonnete fiya terto ko wiyete din l'islam ko o wi o watta ayi kono neɗɗo si a janggi ta kulol goɗɗo hersa goɗɗo wota haɗe wowlugol ko Allah subhanahu wa taala haɗi dina kam wota suuɗu hay e hunde wa qul jaa al haqq wa zaqa al batila innal batila kana zahuqa ayi sabu nelaɗo maki kala janfiɗo aman yahdulu yaati bima khalla yawmal qiyama kala janfiɗo o addu yey ko janfi ko ñande janggo si a faami dina kan a négocier dina kan a salike laaɓandi ɓe reedu ɓe woni e majjere an wo maɓɓe o ñande janggo fopp moɗon ko ñande janggo ko an adoto naadoyde ka yiite ɓe hikko yeeso par ce que ko an saliɓe laaɓande reedu eyi o andi ɓeyni wo ñande janggo ino tawa e adoyteɓe naadoyede yiite karama kojo janggaynoɗo waajo bimbe kikiɗe jangga qur'ana bimbe kikiɗe kanko woneta premier naadoyede ka yiite jahannama eyi par ce que mo remo suuɗude gongaji ɗin o rekoni sa ɗum noon iɗen mawlo Allah e bone wonkiji meɗen diina ko laaɓodir reedu diina wona yandare ko aranta yeɓe nandare ko welata yeɓe ko Allah e nelaɗo kon wi kon ko ɗum wowlata fa man sa fali mina man sa fali yakfur wona an wowli ko Allah e nelaɗo wowli bon mono faala jaɓa mono faala acca ɗon ayi ɓaw ɗum noon hiɗen andi Allah subhanahu wa taala koni ittaqillah haysuma kunta an oɗo banu adama hulu Allah nokku kala ka wawɗa wonude e alhaali wonirɗa ko yawon hulowo Allah no woniri noon hay goto e meɗen anda ko honto hande mayde nden arata e ko honno nde ardata hay goto e meɗen anda hay nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam o anda ɗum ɗon eyi hay goto e meɗen anda joni noon ɓaya anda o inni honno ittaqullah haysuma kunta mayde nden ko juhayde prépare de habboɗa nde mayde nden nde no ara wo hara koye hoore ko Allah yiɗi yarlinde tawma ayi mayde nden no warde pensan nde tawa neɗɗo ngeno janngude qur'ana ko waɗi mayde nden ko nde tawma e muɗum wo ko ɗon ñawore ma nden fuɗɗitorete ñande janngo dargal ko nde tawde ko waɗi so ɓeyni wa man tasabba bi qawmin fa huwa minhum ayi goɗɗo kala ko mayde nden tawima e hoore muɗum andi ko waynodira ɗon ko ɗon dargal fuɗɗite to manam mayde nden sina retede janngude qur'ana tawi koye hoore ɗon nde ƴettotuma ñana darga ko ɗon fuɗɗitoreta ko mayde nden ko wonkima ko sotaraɗa janngude qur'ana ko woni wonaɗa janggande qur'ana ko mo wonno janngude qur'ana ko fiituyeɓe nde kaari no jangge on no wawi wajade fiyeyeɓe man tan ɓenelan wawi janngude na fiya Allah mo wonno e janggirde awa gasi wallahi ko mo wonirde qur'ana ko sabu Allah ko sabu ittuko liyeɓe e majjere Allah ɓurma andude ayi bon no gasa mayde nden kadi ara tawama hariɗa yeyde hariɗa ɗaɓɓude mbuuɗi mayde nden ara tawa hariɗa ñowde yimɓe mayde nden ara tawa hariɗa wujjude ay mayde nden ara ma tawa hariɗa fenude hoore musidɗo ma e goɗɗi goo boneji ɗi anduɗen e muɗum ɗi wata lintude ay kande tawma e hoore mum ɗo ko ɗon fuɗɗitorto ñawore ma nden fuɗɗitorota ñande janggo kono ko ɗum waɗi so inni ittaqullaha haysuma kunta neɗɗon hulu Allah nokku wo ka wonuɗa ay ko ɗum nawoni l'essentiel on wata zawadu fa inna khayra zati attaqwa ko woni hisoyɗo ñande janggo ko on aroyde ko Allah tawi hino woni e ɓernde hisude ko nde woni ɓernde hisude ko ɓernde hurore Allah ko nde woni ɓernde hisude ɗum noon iɗen andi sa gawoy sa ala e lewru ma ala e ñalande nde Allah subhanahu wa taala wi yeddelam ko ɗum Allah subhanahu wa taala o ni uskuruli wala takfuruni ko wi yettelam wota on yeddam eyi waɗi Allah subhanahu wa taala hino hani yettede sabu ko tagi kon fopp ko tagi kon ko banu adama o ɓuri teddinde waɗa kadi karramuna bani adama kanko tigi ni mi teddini banu adama Allah subhanahu wa taala tagima waɗalima leggal par ce que mo wawno wadde ɗum ka mo wawno ma tagude waɗama hayre mo wawno ma tagude waɗama leydi mo wawno ma tagude waɗama baalil walla nagge mo wawno ma tagude waɗama munte hum ka yoɓu Allah so tagguma waɗuma banu adama ay o waɗanma kadi nemaji weeli ɓawde o tagguma waɗuma banu adama waɗanma kadi weeli fotiji fof ko aduna ɗo
ko banu adama tum waɗana ɗum par ce que mummunteji ɗin fof ñande janngo ko ɗi waɗete nduggu haba an mansura nduggu ruyine ko banu adama tun darnete ñande janngo yoɓe moƴƴere naadoye aljanna so tawi noon tigi rewi Allah ayi kono yetten Allah subhanahu wa ta'ala ko taggi en o waɗi en banu adama kon o tagali en o waɗi mummunteji ɗum ɗon tun hino jari yettugol Allah subhanahu wa ta'ala o waɗi en kadi e mofte ɓuraɗe jiyede mofte ɗen fof moƴƴude honɗum mofte nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ayi o waɗi en kadi neɗɗo jiyaɓe ɓurde mofte jiyaɗe ɓurde mofte ɗen fof ɗum ɗo tun hino jari yettugol Allah subhanahu wa ta'ala ayi bon joni noon eɗen andi neɗɗo ɓuri tentinde tellement que ko waɗugol guere e majji ayi waɗugol guere e majji no harmi ayi wa huwa yasalunaka anil ahilla qul hiya qitalun fihi akbaru al asaddu fiha mana al qitalun fihi kabirun wa saddu an sabilillahi akbaru ma fi e lebbi hurum ɗin hunde harmunde Allah re dina ya e lebbi rajibi hino dewa no tawa e lebbi ɗim rajibi bon fop al wi men ay o tentini noon kadi lebbi hurum ça fait o indi ɗon haymo wota yotto fes noon wona wiire noon ka suumaye ɗen andi Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗo si no hoori mo yennima e suumaye ko yottortama koyno gono miɗo hoori wota oyni yottoye mo piima ta lewru hurum ndu guere wattaki e muɗum ko dewal woni ko ɗaɓɓa e mayru ino tabbo no da ɗum rajibi no tawa e majji e suumaye hino tawa e majji kadi ndu lewru ndu wonɗen e muɗum ɗo joom bente ndu lewru ɗo ko lewru ndu andanɗa hoore ma fijirtake yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala bihi basira ko lewru hurum al muharram ko lewru hormorndu ko ndu lewru ɗo kadi mana hiɗon andi koye ndu lewru ɗo kadi woni ko hay ko julɓe ƴetti datide naissance mum ay hitande al hijriya ay mana ferugol nelaɗo yugol Makka ya Madina bon iɗon andi ɓay jure ɓen ɓe dari keɓe falama ƴettude dati l'islam o waɗangol l'islam on dati mana kon falɗen wolde enen hitande jule ɓen koye joom bente ɗo natitata na janvier dey ay yen noon jilɓe buysa lande keɓe ɗo hande hitande jule ɓen koye lewru hondu natata jilɓe buysa lande keɓe ɗo hitande nden compte ɓeyatama ko 1er janvier ay bon ko ɗum non fof ko angal welsinagol jilɓe ɓen ɓe anda mana ka dati l'islam jule ɓen kamɓe lewru maɓɓe heddu ka hitande nden timmitata ɗon kaka joom bente ɗum ɗon tun hen holli lewru num ko lewru hurum joni noon hiɗon andi no wodi fiyakuji bush événement ji buy wadnoɗi ka l'islam marɗi doole jule ɓen ɓe suuɓi ɗum ay mana eno jiyano e événement ɓurɗo mawnude mana jibbinede nelaɗo ko événement mawnuɗo wonande jule ɓen ay bon joni noon ɓe ndaari ino tawa e kadi mona exemple ɗo joni wona feƴƴingol nelaɗo wona ñande feƴƴinno ɗum ɗon kadi ko hunde markude jule ɓen kay ko ñalande markude julɓe ɓen no jeewa kadi e ñalande markude julɓe ɓen ferigol nelaɗo iwa Makka ɓayɗen andi ko ɓe feri ɓe wi Makka ɓe yahi Madina ɓe ari ɓe heɓoy noon doole ɓe ari ɓe udditi Makka on sahi saba ɓe jooɗi ɓe diisi mana ɓe ƴetti contrôle ɓen ka islamu heɓi doole ɗen ka islamu heɓi polgal ɗon ay ɓe ƴetti e joom ben ay ko ɗum waɗi ko lewru ndu andana hoore ma ndu yeddetaki Allah e muɗum ay no jiya e événement ji kadi waɗnoɗi e majji ino woodi eɗen andi koye ndu lewru ɗo Allah subhanahu wa ta'ala danduno
annabi Moussa fir'auna ay dandi annabi Moussa yooli fir'auna ay koye ndu lewru ɗo kadi wonno ko taniraɗo en laaɗon wonno ko Saïd bin Hussein ɓe taƴi hoore makko nden bon kono ndu lewru ɗo joom bente ko lewru yettirdu Allah subhanahu wa ta'ala wona lewru ko Allah subhanahu wa ta'ala yeddete ay lebbi ɗin fof go nana ko wirɗe noon lebbi ɗin fof ñalaaɗen fof elan ɗiɗo wonade joom lewru ndu wonɗen ɗo e muɗum ay ko on noon hanani julɗo ñande 9 joom bente e 10 joom bente ko yo on tigi hooru nelaɗo maki mo hoori 9 joom bente Allah subhanahu wa ta'ala yafanta mo bakkatu ñalande wotere petti ɗum ɗo e daragol yedde Allah subhanahu wa ta'ala e nduɗo lewru ɗum ko gotum na gotum ayi kono noon on andi pijji ɗin fop on andi neɗɗo hino janga anda ƙuɗarana anda diina kan kono hara jikko moƴƴa bon ɗum ɗon nafata hay fus neɗɗo so woni anduɗo l'islam jangi kono diina kan ɗaɓɓi e neɗɗo janguɗo ko kala ko wiyete jikku bonɗo ko yo ittu e makko heefa fes ko ɗum waɗi an si tawini hiɗa andi diina kan hay si tawini goɗɗo boni ke ma an wota yettormo bone on ayi yusihibuna sayya al hasana ƴettu ko moƴƴi kon duñira ko boni kon ay ko ɗum ɗaɓɓa e julɗo ko ɗum waɗi neɗɗo si tawini a juulay ma si a wakkile ko ɗo hoorugol 9 joom bente hoorugol 10 joom bente mais kono si tawini jikko moƴƴa haray ɗum ɗon fof ala sens hino adi ko wiyete dewal ngal kono hino woodi ko addi salligagol juula hino woodi ko addi yaadu makka hino woodi ko addi ittugol sadaka eyi honno moƴƴugol jikku moƴƴo ko ɗum ɗon tun Allah subhanahu wa ta'ala mantiri nelaɗo wa innaka la ala khulqin azimin nelaɗo hey hiɗa e dow jikku moƴƴo ayi o neɗɗo hay si a hajjoy ɗo honnunde si tawi woni a waɗi ɗo honnunde kono so tawni jikko moƴƴa nafata eyi haray nafata ayi ɗum noon waɗugol taw dewe ɗen hino landi tara neɗɗo no waɗi jikku moƴƴo si tawni tun jikku neɗɗo on hino moƴƴi ɓe inni so tawini a hoori ñande 9 joom bente bakkatu mo waɗɗa e nder hitande nden fof Allah subhanahu wa ta'ala yafantama bakkatuji maɗi Allah subhanahu wa ta'ala yafantama bakkatuji maɗi ɗum noon ɗen tori haray ɗen tori nder hoori ñande 9 joom bente dara ilandema ndu lewru ilandema ka ndu heeɓi 10 arane ɗen fof ko tinne waɗi golle moƴƴereji Allah subhanahu wa ta'ala yeddetaki en ndu lewru ɗo lewru joom bente e lebbi ɗin fof ko no nduɗo kadi ko par ce que ko lebbi ko hurum ko lebbi lewru hormonandu hey comme wona suumaye noon wona no andirɗen noon suumaye noon ay goto e meɗen susta aray fof no wiyeten seytaneji ɗin fof hino dumba nduɗo lewru kadi ko noon Allah subhanahu wa ta'ala jeddetake e lewru joom bente ayi ɗum noon kanko Allah subhanahu wa ta'ala waɗandi no wi mana jante inde Allah uzkurullah zikran kasira an oɗo banu adama jante inde Allah ko heewi kono Allah subhanahu wa ta'ala ini oyni ɓen jantotoɓe inde Allah allazina yazkuruna Allah wallazina la yazkuruna Allah ka masalil hayyi wal mayyiti neɗɗo jantotoɗo inde Allah wowlowo inde Allah e neɗɗo mo jantota ko inde Allah haaju mum ala wolgol inde Allah fof oyni no wawi hakkude wurɗo e mayɗo essaye ɓeydiɗo hino fota ɓeydiɗo fotata ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala inni kanko ka hoore leydi ɗo yimɓe ɓe jantota ko inde Allah ɓe wolata inde Allah fes Allah subhanahu wa ta'ala hino konti koɓe mayɓe ay hino konti koɓe mayɓe ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ni mana innal ladina mana ulul ilmi wal malaikati wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa Allah ay ko homɓe Allah subhanahu wa ta'ala recognize taka dargal ko karma ko malaika ɓen e jooma gande ɗen ko ɓen Allah subhanahu wa ta'ala recognize ñande janngo ko ɗum ɓeyni neɗɗo mo ari ka aduna ɗo haala jal mum hooɓi tawi woni an a andali dinal islamu a jangali karma koɓe goɓe maaki wo haray ko an andi ko honnon adduna ma aduna par ce que haray Allah subhanahu wa ta'ala recognisama wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni
ko ɗum waɗi ala kulli hali neɗɗo on ko ma o janga. Talabul ilmu faridatun ala kulli muslimi wa muslimatin. Gandal ngal ko obligatoire ko forcé ko ngal farilla ko ma neɗɗo on o janga. Par ce que neɗɗo on si a jangale taw a heɓa haray mara mana Allah subhanahu wa ta'ala rekoni zalima. Si Allah subhanahu wa ta'ala rekoni zama hewti a dargal Allah anda fima. Allah subhanahu wa ta'ala anda fima. Andi ko ɗum ɓeni o ñaka dargal so hewtiyama toon no woodi woɓɓe goɓe andanɗa hoore maɗa ɓe tawi ko wiyete ñawore nden kon ɗo hewte ka ñawore a tawa ɓen ɗo hara yiite ngen jahannama wippoyke ɓe naɓinoɓe ka yiite neeɓi par ce que ɓe rekoni zaka ɓe andaka. Ayi ɗum waɗi neɗɗon ala kulli haalin ko ma o janga. Ayi Allah subhanahu wa ta'ala ni jante inde Allah oyni ɓen jantotoɓe inde Allah ala mana jantotoɓe inde Allah ɓen eɓe jantota ko inde Allah ɓe no wawi hakkude wurɗo e maydo ko non ɓe wayi si ɓeydi ɗo hino fota ko non ɓe wawi fotani Allah subhanahu wa ta'ala. Ayi bon joni noon ndaare hande neɗɗo ɗe rendayiɓe woni Allah subhanahu wa ta'ala inni noon ayuhibbu ahadukum an yahkula lahama akhihi maytan fa karihtumuhu. Amana azulmu amana al-zulmu haramun mana tooña ko hunde harmude wota on tooñidir wota on hasidir wota on ño'idir. Goto kala e moɗon no yiɗi nde ñamata tew musidɗo may ko mayɗo ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahama akihi mayta saba ɓe ginno wayno laaɗo men hay goto amen yiɗa ɗum nde ñamata tew musidɗo mum mayɗo o wi a rente ño'ugol musidɗo mum aybingol musidɗo moɗon wowlugol inde musidɗo moɗon inde bonde. Ayi no wawi so tawi woni haray si musidɗo ma mo hawtuɗa enɗan waalike ma yiya fure makko nga yeyi a taƴƴi ɗon huyre a ƴakki bakkatu ko heɓata ɗon kon ɓenni ko noon wayi ñowgol banu adama ɗimmo maɗa. Ayi sahaba ɓe maki nelaɗo si tawi noon kon ko men wowlima kon koko o wondi e muɗum koko wonde muɗum woni ɓe maki ko ɗum ɗon woni ñowre nden ko ɗum woni ñowgol neɗɗo koko o wondi e muɗum haraw yiɗa goɗɗo wowlamo ko jeenowo yiɗa nanude ɗum fes wowla ɗum ko ɗum woni ñowgol mo par ce que o yiɗa ko wujjowo o yiɗa nanede inede kaari ko wujjowo 100% kono o yiɗa noon ɗum wowle fi kala ko wujjo si a wowlima ɗum ko ɗum woni ñowgol mo. Nelaɗo maki amma si tawi woni ko woluɗama kon o alda e muɗum haray a fenoy hoore makko wona ɗum woni ñowre koko neɗɗon wondi e muɗum kon tigiri wowlugol ma ɗum ko ɗum woni ñowgol mo. ɓeni si a waɗi ɗum bakkatu mum woni so tawi woni a hetti tew makko nga ƴakki. Ayi ko homɓe kadi ɓuri perdude ñande janggo yawmal qiyama ko on aroyɗo ñande janggo hino juuluno hino itti zakka hino hajji kono himo ño'uno banu adama ɗimo makko himo piinomo himo yennunomo ko waytata kadi ɗon piiji hande kadi no moƴƴereji makko ɗin ƴette yoɓitire ko ño'unomo kon ko piinomo kon ko aybinnomo ko waytata so kadi ɗon piiji kon fof andi ko perdi kono rente e ñoore. Joni ɗon hande si en daari hande ko aduna on fewndi ɗo Allah subhanahu wa ta'ala weɓini ko wiyete réseaux sociaux ay ko fitina wallahi andi noy ko wiyete carte kon noon ay hande o réseaux sociaux sina mo Allah subhanahu wa ta'ala faabi wa'ani en ko wiyete carte kon Allah subhanahu wa ta'ala ni hino wodi toon nafoore hun gokkunni hino wodi e zugol carte zugol dam zugol lido ko wiyete sigari ɗo piiji ko wiyete jouer kom pari foot hande ko jokkuɗen ko no jokka ko hunde harmunde goy karma koɓɓe fof hino reconnise ko hunde harmunde. Ayi bon yeddodiral ala e muɗum karma koɓɓe hay goto yeddodiral muɗum so tawani pari foot sino harmi si carte hino harmi si lido hino harmi daamu si hino harmi karma koɓɓe hay goto e muɗum hay goto heɓata karma ko yanda waɗɗo luralle muɗum par ce que hino tabiti. Ayi bon a réseaux sociaux hande ko noon wa'ani en hino toon nafoore hun gokkunni kono wallahi ko lorra mum kam ɓuri ɗuɗude. Ayi bon hande mo kala si jooɗi ko ɓaawa téléphone mum hino monétise ko woni e daarude kono aybinira ɗimmo muɗum heɓa vie kono mo kala ko wakkilo ko ɗimmo mum aybinte tun ko hunde tanaɗatama ko hunde bonude moƴƴa hunde ɓurde e bonude. Si tawi woni en ko auditirɗa page makko ko fii ko aybinayi ɓen tun heɗora wiji wallahi a créyi musiba wonandema par ce que aybingol banu adama ɗima muɗum ko hunde harmude Allah subhanahu wa ta'ala tigiro ni waɗa karramuna bani adama
ay Allah subhanahu wa ta'ala ni hay neɗɗo so tawani o laati ko fure o waali ko fure Allah subhanahu wa ta'ala ni ko yon teddimmo ha wattina yommo ay kono aybinirangol hasindirgol daragol e ɓaawa téléphone mum yenna aybina ɗum ɗo fof ko hunde par ce que lette mun ɗen bakkatu mum fof koye hoorema woni e artude an e kala e wallitiɗo ma e muɗum ñande janggo on tawa e bone muɗum on ɗon ay ko hunde wande dangereux ina woodi ko wowle hara wona daragol aybira musidɗo muɗum jante inde Allah alladina yadkuruna walladina yadkuruna ko masalel hayyiti wal mayiti neɗɗo mo hino hakkili ɗo wanagol ɓaawa téléphone mum ɗo aybina ɗo yimɓe 2 heures tan 3 heures de tan amata ɗum 24 heures sur 24 7 jours vers 7 no wakkili ɗum ɗon amata kono noon si yama ɗo inde Allah ka wawlete ɓe huccirta tan ɓe fawtirta tan ɓe janggata ɓe heɗota ko janggoye ɓen laabima fayatillahum wallahi ɗum wona malal wonande on tigi ayi ɗum noon kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi walillahi ande dey ko Allah subhanahu wa ta'ala wodani mulku samawati lamateri asamaoji ɗin fop ay wal ardi e leydi ndi hande ngu asamawnu e mawnude si Allah subhanahu wa ta'ala desidi ngu iway ɗo kanko woni ɗo ngu ñiɓata ɗon hande ngu walata ɗon o ittay ngu ay si Allah subhanahu wa ta'ala desidi aduna on o lannay hande wawɗo dandude ɗum ala bay e pourtant le wonay wonay hara kadi yimɓe gono wuuri ka hor leydi ɗo hino jokkude hara jokkuɓe weeli foti muɗum hino jokki wonɓe janngude gol arana wonɓe rewde Allah hino jokki no rewde Allah no wirɗen mo kala mayde nden ara taway ɗum e hoore ko woni e mon kom tan sikkude yahay ɗo ha jama on fof maaya wonta ɗo duuɓi si darngal daro la hay goto ala mata go musata ñande darngal darato hay goto anda ɗum darngal wiyay ɗo pansan hara yimɓe no wuurde ɗo mo kala no jokki activité may ganda darngal tawa e hoore muɗum ngal aray eyi ñande go wiyata tawa aduna on ko nde ñande o lannay la sakka ayi walillahi ko Allah wodani mulku samawati lamateri asamaoji ɗin ayi wal arde e leydi ndi wallahu ne kanko ala kulli senge dow kala hunde gadirun ko hattanɗo so wi ɗo hande aduna on hande lanna wi ɗo mes bon wawɗo haɗude ɗum ala wawɗo sakkade ɗum ala ay kono oɗo hino hana wattinede no wirno wona no wirno wawɗo fittude aduna on nde woytere seconde hu gotum pet ila kange fuɗata ha kange mutoyta ay o lanna aduna on fippude woytere fi mum gasa fes ha cango woytere pet asara fiilu si Allah subhanahu wa ta'ala fiyalama yo aduna o lanno ñando fala aduna o lanna wasiɗo hara on yiigoy walla wona ɓe heɓede ɓe wonade ñande ni hila ndara information wona ɓe heɓede nden e nder hitande no ɓuuri wonɓe mayde ɓe ayi no gasa ñande be ñande si temedere maayi guluji tato heɓete ayi kono ese ɗum no holli ɓay yimɓe ɓay wona ɓe heɓede ɓen hino ɗuuɗi ɓuuri wonɓe mayde ɓe e nder hitande ɗum hino holli darngal siwa par ce que Allah subhanahu wa ta'ala kanko intéressake finugol yimɓe no heɓede aduna o hino évoluide ɗum na ɗum intérêt Allah subhanahu wa ta'ala ko daati happa ñande hewti o la ñande hewti o aray ko nde ñande ala ayi o habbota ko ɗum no e wona mayde nden noon mo kala mo waɓutu mum hewti Allah subhanahu wa ta'ala ha jaka e ɗum hiɗa sampi projet hiɗa faala wayasude ɗum ɗo hiɗa naati ɗi kaydeji ɗo hiɗa jombi hiɗa jomba Allah subhanahu wa ta'ala ha jaka e ɗum ay kanko se mayde nden ari hiɗa mari ɓikkoy koye andaɗaɗama koye guenenaali hoore muɗum ma famille on fof ko an woni ko yaketori si ɓagatuma hewti Allah subhanahu wa ta'ala ha jaka e ɗum a yahay ha dargal ngal kadi ko noon eyi joni noon oɗum andaɗaɗama wawɗo ɗum ɗo fof o wi ittaqullaha sama kunta hulande no ko kala ko wonɗa kono neɗɗo ngino hani wattande yila e oɗo Allah subhanahu wa ta'ala eyi o wi honɗum inna sabu no tabiti ay fi khalqi samawati woni e tagugol ɗiɗo asamaoji ay wal ardi e ndiɗo leydi wahtilafi leyli wan nahari e luutindirgol jemma e ñalorma o wi ɗum ɗo dey la ayatin ko mande li ulil albabi kono ko wonande jomiraɓe nendillaji haqqil ɓen ay Allah subhanahu wa ta'ala terguiti andi o ni li ulil noggoyna li ulil absar
ay oyɗo li uuli Allah baaɓe jomiraɓe nendillaji haqqil no wodira woɓɓe goo wallahi hara ɓe darni kattije hiɓe natude e galleji maɓɓe hiɓe dasa basenji faami Allah no jonni ɓe moyenji ɗin fop mais kono ara haqqil ala par ce que fi honnum Allah subahana wa taala moƴƴike ɓe aduna ɗo jonniɓe moyenji ɗin fop hay fatiya selluɗo ɓe ronku eyi Allah no okki e moyenji ɗin fof kadi mais ɓe anda ɓe wakkilay kadi andingol ɓe guureji maɓɓe ɗin ɓayno batake an si tawi woni hi an babajo on walla an nenejo on Allah okkalima moyen capacité andugol diina kan kono si tawi woni a andini ɓe guura nden a katike fino ɓiɓɓe janggal islam a financiɓe wallahi si ɓe andi diina kan nafoyte sabu ɓiɓɓe ɓen sabu moƴƴere ko wonɗa dariɗa ha ɓe guure ma nden andi diina kan ɓu anfusakum ahalikum nara angon hay si tawi woni a famali diina kan no hanira noon ala kulli haali noon neɗɗo on ala kulli noon fokki o faama a innale heɓay gila gandil ha ton kono a kattoto ko bona boni o ko raɓɓinɗinira o ko raɓɓinɗiniɗa awa kattoto sellina haysi ko fati e qulhu walla e falaqi e nasi har siyama Allah ko bara heɓay ko juulira anda sa turiki ka hoore koppi ma ko ko wowlata anda si a sujjoyi ko wowlata si a ɓante ko darata ɗiɗo habbiraji anda tahiyat anda attahiyatu anda assalatul ibrahima mana anda farilla julde anda sunna julde ko bona boni o ɗiɗo a wayɗi andude ko raɓɓinɗinira o hande kadi noon ɓay ko wiyete kon fayda si goɗɗo yoni a jangali andal dina kan ha heeɓi a woni jeema ɓe guure mana neɗɗo si o jangali ha o sutti mbuuɗu o andi derem kara han o jangirta hande kadi joni noon Allah okkima moyen joni moyen heɓike bon duƴima to wi programme ji go ala okkudema tan no jangira mais katu ɓe guura nden janna finance ɓe guura nden ɓe janga ɓe anda diina kan ay malgré gandal l'islam ngal feƴƴintako ay nel Allah subhanahu wa taala ni wo ko honto jande aretata ko honto jande ha ar inne hande kadi mi feƴƴani jande mi jangata hande kadi nelaɗo makki ko ñande on digi surra ha gaɓuru makko ñande surroɓe arte o ɓeyni hande kadi gandal ala ko janga hande kadi kono ɓeyni en tant que on digi surroya ha gaɓuru mo ila ka o jibina ha ñande o surroya gandal ngal hino farlimo ay nelaɗo Mamadou sallah sallam ko heeɓi duuɓi 50 ko ɗon o toɓɓi ay wona duuɓi 50 o nelira ko ɗum o nelira kono gandal feƴƴantako ala kullele ngay sa woni duuɓi 100 en tant que hiɗa yiya hiɗa finaɗa foofa sa décide janggol a janggay gandal feƴƴantako ay bon joni noon neɗɗo on so tawi woni ko ɗum waɗi li uulil albabe jomiraɓe nendillaji haqqil haɗo joni sukamo duuɓi nogay duuɓi 50 yiyatama mi feƴƴani gandal l'islam est ce on no mari haqqil hay simo mari building ji seyɗo hararande somo faala innayi hande ko Amérique mi waloyta janggo ko hondode mi waloyta seyɗo hara ko mo ɓuuri aduna Allah on fof moyen faami haray o mara haqqil par ce que o sali andinade ko Allah subahana wa taala wi kon o sali andinade Allah o sali andinade nelaɗo salah sallam ko ɗo so li uulil albaɓe jomiraɓe nen dillaji haqqil ay jooɗotoɓe inna fi tabiti fi halqi samawati tagugol asma on wal ardi e leydi ndin la ayatin ko mande li ulil albabe wonande jomiraɓe haqqillaji ɓen ndi leydi e mawnude o asma o e mawnude si Allah subhanahu wa taala wi hande ndi ñiɓata ɗo ndi ñiɓata ayi lande ɗen yimɓe annabi nuhu walla yimɓe annabi salihu walla firawna e hoore muɗum firawna rew jokkotuno Moussa tawi nden ñande hiɓe acci pale hiɓe acci kuɓeje hiɓe acci milliard ji jawle kanŋi e jaman mana pale tun joni exen ƴetten pale on tun pale firawna on tun ƴetten ɗum ɗon tun taw harana objet ji ko ɓe acci kanŋi e jama weere bon ɓe ari ɓe jokkiti firawna ɓe fof maɓɓe ɓe ari ɓe Allah subhanahu wa taala mehiɓe lanniɓe ay bon kono o ne Allah subhanahu wa taala mo andanɗa si tawi woni o wi aduna on ɗo e mawde so wi hande aduna o ñiɓata ɗo fima ko gasa mo wawimo lande ittino e sikke banu adama hunkun bon fi hiɗa luuɓa ɗo gongal hiɗa mari ɗo jawdi inna an hiɗa hoynitani janggugol hiɗa hoynitani ƴettugol deftere ma nde yaya sukarma ko ɓen hiɗa no wodude woɓɓe ko andanɗa hoorema hay si yiyama Allahu akbar yawgol ka juulirde totta waɓutu haray ɓe hownitani par ce que kamɓe tout est bien ay Allah subhanahu wa taala ɓeɗo ɓe mara haqqil
ɓe mara haqqil ko ɗum defi ɓe ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala wi honnu mana allazina ɓen yazkuruna Allah ɓene janto inde Allah ɓene janto inde Allah qiyaman hara ɓe dari wa qu'udan ma hara ɓe jooɗi wa ala junubihim ma hara ɓe walori becce maɓɓe ɗen wa yatafakkaruna hiɓe miggito fi halqi samawati tagugol asmawon wal ardi e leydi ndin hiɓe wiya rabbana joomi amen ma halaqta a tagirali haza ɗum ɗo batila mere Allah subhanahu wa ta'ala o tagirali leydi asamawo fi mere fi cakani ka waɗe weeli foti ha ɗum o tagiri leydi asamawo deñ koko wawe ñiɓude ha wawe wadde dewa subhanahu wa ta'ala wonande o yaltinirno noon nene hewa e baba meɗen adama ko aljanna mana o wi yahe cippe ihbitu minha fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun cippe ka leydi mi waɗani on ɗo ñiɓirde ha e lajal ngal mi hewndi ha ñande mi hoddiri hande aduna o lanna yahe ton rewol lan kala yawɗo toon jokki peewal ñande dargal ñande ummital nden ñande on ɗon haray kulol ala e dow makko wona kan kadi woni ko suninoyto ko sabu ɗum Allah subhanahu tagiri leydi e asama ko yen arɗo anden Allah hino woodi o taguɗo leydi tagi asama on ɗon hino toon rewenmo fiyenga ɓe moƴƴande janggo o tag innama khalaqatum abasan Allah subhanahu wa ta'ala ni ɗon sikkude komi tagiro mi addiri on aduna ko cakani ko weeli foti la ɗaɗe tum ɓe nadoyteɓe yiite si ɓe ari ha ɓe darnama ka dambuɗe yiite ɗon andi malaika lettoɓe ɓen ko malaikaɓe ɓe yurmetake malaika lettoɓe ɓen ko ɓe yurmetake seeɗen noon ɓe yurmetake lettoyteɓe ɓen si ɓe lettama ñande janggo ha ɓe wulli ɓe haaci ha malaika ɓen si ari ko ɓe fabortaɓe ko ɓeydangol ɓe lette hoore ɗen ɗon kadi al azabu fawqa al azabi ɓe aroye ɓe darnoye ɓe naatu ka yiite malaika ɓen uddita baafe yiite ɗen ha gasa ɓe daara ɗi ɓalli ɓe daara ɓe tawa pellet ɗi ɓalli ɓe fokkudeɓe ka yiite ɗo ɗi ɓalli ɗo wata hattante nge yiite malaika ɓen ina onon ko honnum heɓuno on aduna tawata onon ronkuɗon ton gollude moƴƴere hun tawatara sa waɗi moƴƴere hun gotum a windante 10 soko bone hun gotu o kunɗon tum bone hun tum heɓata ko honnum defuno ɗum ha tawa onon si taw ha tawa ko yiite wawa toon natude kono wiyata gogo kon wiyata bayna lamnakum minal musallina minen hari julde wona haaju amen min juulatano par ce que on andi en yewtino ɗo dewe ɗen e mawnude hajju e mawnude korka e mawnude julde hino ɓuri ɗum fof ko waɗi ɗeɗo de fof hajju korka sadaka ɗum ɗo fof kaka hoore leydi ɗo woni ko farla mais hajju koko asama o dow sengo dow asama ngon woni ko farla et puis kadi ko Allah subhanahu wa ta'ala ko waqtuji 50 ko ɗum wonno ko farluno nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam e mofte makko ɗen ko ɗum ɗon juulane ɗen e nder ñallal ngal waqtuji 50 ko ɗum wonno ko farla ɗen akhi ɓay Allah subhanahu wa ta'ala farli Muhammad waqtuji 50 o cippi Allah wari ha ka asama wona yaɓo tawi ɗon annabi Musa Allah subhanahu wa ta'ala annabi Musa wi wa Muhammadu ko honnum woni ko jooma ma fandima o wi jooma an weltini ɗon o teddinilan o farli e am min moftian ɗen waqtuji 50 e nder ñallal ngal annabi Musa wi o wi yiltotoroɗa joomi ma yo ɗuytane mofte maɗen hattana juulugol waqtuji 50 e nder ñallal ngal ko mofti an ɗen min Musa bani Israila ko ɓen ɓuri mofte maɗen margol doole mofte maɗen mofte lowɗe ɓe haddanta ɗum yiltitoroɗa Allah ɓe ɗuytane o yilti o tori Allah subhanahu wa ta'ala ɗuyti o arti kadi annabi Musa ne yilto kadi toroɗa mo o ɗuyta ko nan ɓe waɗi ɗon va et vient ha Allah subhanahu wa ta'ala ɗuyti waqtuji 50 heddi waqtuji 5 o ari kadi
annabi Moussa inni yilto kadi inna yo ɗuytani hay wagutuji joyi ɗin hino ɗuɗani ɓe ay on sa nelaɗo maake ne o inni mi hersi joomiyam ko wonuno capanɗe joyi o ɗuyti 45 heddi ko joyi mi hersi joomiyam ay Allah subhanahu wa taala wi he o wi noon joni noon ko golle ɗen mi ɗuyti mais baraji ɗin mi ɗuytali ko ɗum waɗi si a juuli wagutu gooto sa juuli wagutu gooto tawi a juulimon o hana juulirede noon en jewtino nane ne woodi ko ari juuligol ngol taw katagol taw sellina fatiha ɗen andi ɓeni la salatu man qaratul fatiha julde sellata si fatiha janggaka ne jananga janggol fatiha kata taw sellina fatiha janga sellina fatiha o anda si turike ka hoore koppi ko nun jangata si sujjoyi ko nun jangata mana andugol farillaji e mustahabbaji si julde boni kadi anda honno wattirta andugol ñawode julde nden taw adi juulugol no Allah subhanahu wa ta'ala wiiri noon iri fof nega bola anta abuduni si a janga ko no wata rewirde Allah wala no andirɗen noon pijji ɗin 9 kala kon golata ka aduna ɗo sa falama wonde tayerjo a yahay jangana fi ɗum ka sa falama wonde safara yahay jangana safara yagal ka sa fal sien a yahay jangana ɗum ka ha dina kan noon wona tawi goto ɗayni to si a juuli wagutu goto a windante juuluɗo wagutuji 10 ayi bon ɗum ɗo fof ko jurumande Allah subhanahu wa ta'ala wi ko wagutuji 50 wonno ko farla kono mi ɗuyti 45 ko wagutuji 5 juuloto e nder jama e nder me ko golle ɗen mi ɗuyti baraji ɗin mi ɗuytali ayi bon ɓe wiya premier ko on ɓe nadorete yiite ɓe no lamnakum minal sallina minen hari men juulata kadi piggi ɗin 9 kardeɗi ɗo goɗɗo kala ko woni e wadde si a hooray a ittay sadaka a waɗa piggi ɗin 9 a hajjay a juulata golle maɗe daroytaka ñande janggo golle ɗen fof ñande mana sakude voyage waɗa neɗɗo andi sa fokkitiɗo voyage a mooɓi ɗo pij coñci ma e pijji ma ko neɓorta kon fof a tambota ko ka juuɗe ma ɗo yaha voyage ka joni hande sa fokkitiɗo Guinée walla fokkitiɗo États-Unis de Amérique pijji ko duwanoɗa nadde ka valise ma ferma kon fof ka jungo ma tambotoɗa yaada e muɗum walla a ɗaɓɓa e sako kelɗuɗo mo andanɗa hoorema hara hay bandi si desiri tufugol ma e tufugol mo yombata siko valise waɗa kannari waɗamo fermeture ji ferma ha gane waɗa kannari sokamo kadi faami nadamo kadi e nder sakuwil ombola koola ha moƴƴa ayi ka par ce que ko sakude voyage ma noon a falaka e hunde dérange ɗon julde nden kadi ko noon ayi ko julde nden woni sakude voyage golleji ko wonti golli kon fof si neɗɗo ɗon si o hoori sa itti sadaka sa waɗi piji ɗi 9 kaka julde woni ka waɗete so julde nden vérifiama ñande janggo nde moƴƴali hajju daretake ko ittunoɗa sadaka daretake bihi e basira ngala ko darete par ce que hara hay hunde marsali ay hara par ce que hara ko sako tufi ɗon tigi joyi kala ko waɗi toon haray si ay bon ɗum noon ko darante ko hitawni arabete ko juulano ɗata julde nden sella tan no neɗɗo ngo juulatano fes ara no wodi ɗon ko dare la ɓe wiya lam naku minal musallina minen hari men juulata ay wa lam naku nutimul miskina haaju amen alano kadi ñammingol miskino minen min yitayno goɗɗo no tampi si goɗɗo hino ɗo fi sabilillahi hakke tanda men ala ko ɗum waɗi si enen bon surtout enen Afrique l'Ouest en wawata ittude sadaka ay si tawno hara ɗen ittayno hara mar e men ɓe no ittude ɗum sadaka no hana ittirede noon hara no tampere e wino kamen joni exemple si nama ɗo jakka wona no wirɗen noon jule ɓe exemple wona suumaye hino dagi ittugol jawdi mum ittugol jakka e suumaye hino dagi ay par ce que koko baraji dubulte sa waɗi moƴƴere on gotum ko wendeteno 10 no wawi dubulede ha 1000 ay kono ittugol jakka jawdi mum nga suuma hino dago mais ndu lewru ɗo lewru jombente ko ɗo woni hitande nde jule ɓen duwa ittude zakka ay bon joni a yeyi ɗo patron jo goto hara jawdi makko ndi mo duwa ittude wona 3 million 4 ko ɗum o duwa ittude jawdi makko ndi o calcule o yaltiɗi e jawdi makko ndi ha gani o wallina ka suudu makko ɗon ayi woɓɓe go si wi ka village ka maɓɓe ari hiwragol mo yaltina ɗon o jonna ɓe na zakka ittuɗa dey ittugol jakka ne wawi wa muudo
andi ɓe inni sa itti muudo sa yaltini muudo nayo ñiɓe ka suudu ma ton ayi so yayi a juuloyi artuɗa si ittuɗa muudo hara hande kadi a itta muudo ara itti tun sadaka jaaduge sadakaji awa jakka kadi ko noon sa calculi jakka jawdi ma ndi yoni million 2 million 3 nde ñande wota nde waali ka suudu ma ton par ce que a jeeya ko miskinaɓe Allah ɓen jeeyi mais a itti jakka million 3 jawdi ma ndin ndaara par ce que on andi no wawa muudo ko neɗɗo laaɓuɗo jonnete jakka kadi ko noon na yaytu jakka ma on yaha jonna bandi murtinoɓe rewɓe ambosoɓe rewɓe ma yaroɓe beere financeɓe piiji boni udditoɓe baareji na ɓen itti jonnete jakka mum de Allah wiya ɗum ko neɗɗo laaɓuɗo jonnete jakka joni noon ndaara neɗɗo oɗo ko neɗɗo laaɓuɗo joni a itti jawdi ma nde million 3 ƴetta million goto jonna neɗɗo goto wallahi ko neɗɗo fewuɗo kanko kadi hita e duuɓi seeɗa aroyoji o tawete kadi e ittoɓe zakka par ce que neɗɗo siko kelɗuɗo hulowo Allah wona bonnowo jawdi o jannama million goto jibinoɗo hara si hirtinake no jiiɓi ko soƴƴirta si soƴƴi no jiiɓi ko hirtora so jannama million goto kanko kadi o wakkiloto e nder duuɓi aroyeji o tawoye e ittoɓe zakka kono wona ɗum ɓe waɗata ko moɓidirgol ɗin ɗon fof ka suudu muɗum okkiri ɗon 10 000 20 000 30 000 ɗum ko nun nafata goɗɗo ɗum ko nun nafata ɗum nafata hay hunde ɗum ɗon hay hunde ala ko wawata nafude ko ɗum waɗi neɗɗon ko yo en tigui ittu no hana ittirede noon no hana ittirede noon wel so inni mana allazina ɓe jaskuruna ɓe jano indi Allah qiyaman haray ɓe dari wa ɓuudan ma haray ɓe jooɗi wa ala junubihim ma heɓe hoore mana babbe maɓɓe ɗen mana heɓe janto inde Allah ɓe inna a tagirali leydi asama o mere ɓeyna artenda mana ɓeyda ɓena mana walam min ñammintano miskino walam naku minal musallina minen min juulatano walam naku nutti imul miskina haajo amen ala e miskino ko tampayno wa kunna minen ko wonno aduna men latinake na huudu ko weeli foti tun men jokkuno weeli foti tun wa kunna na huudu mala ga e dina kala ka garan place woni meɗen ɗon mais moko bamo 40 ans 50 ans yoden yow ka garan place to ɗuyta tan seeɗa jikkirol ma ngol a ƴettiɗo a wi astahfirullah laabi temedere ɗum ƴettatama hay minute aji 3 minute 3 nayi joyi a tawa wi astahfirullah laabi temedere nelaɗo maki astahfirullah goto si waɗama e beɗo balance woni adnan kon fof no waɗama e beɗo balance astahfirullah on peesay ko ɗum waɗi si nelaɗo maki hebbinire wigol astahfirullah hara ñande janggo nde bonɗi e moƴƴino peesoye hara astahfirullah no heewi e golleji mon ɗin ɗon wallito o ñande janggo bonɗi mon ɗin nelaɗo maki yimɓe tato ɓe jooɗota koye place ɓe immo e place on ɓe ronka jantade inde Allah sina Allah subhanahu wa ta'ala jippinay kudde hoore maɓɓe gorko maɗo duwaɗo wiide bimbi ko fandi o astahfirullah laabi sappo ko fandi o fana astahfirullah laabi sappo alansara waka zalika mais no wakkili yewgol ñallal ngal fof perdugol tan ko grand place ji perde temps ko heewi ko grand place ji ko inde yimɓe wolete toon ka bakkatuji heɓoto par ce que si hay ko grand place ko ni ko nana ko kaari wi ko ɗum e ɗum oɗaɓe wala waɗa nun har koye hoore yimɓe ɓe woni bakkatuji goo si a ƴetti ɗon bimbi a yahi ɗon hayso ko 30 minutes tawi koye hoore gon musidɗo ma wonɗa ñowde a ñoƴima ɗon fana heewa ina mi yami salligo mi juula nden julde ma ɗon omo place ɗon ira ko kanko ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗo yimɓe jooɗotoɓe wola o in Allah subhanahu wa ta'ala ko nela taw wadi interdijude o yi wota jooɗote ɓe yimɓe festival jooɗotoɓe andaɗa mara ko indi yimɓe bone jooɗotude muɗum kala karɗa tawɗa garan place tawi ko inde yimɓe ɓe jooɗude o wi wota jooɗo ɗon pes amma noon si seytane ejjintinima ha jooɗoke ɗon si andi ton immo yaaha par ce que ko bakkato heɓotoɗo wota jaaɓu fes ɓeɗo Allah subhanahu wa ta'ala wa yatafakkaruna heɓe miggito fi halqi samawati
tagugol asmawji ɗin wal ardi e leydi ndin Allah ɗin wala ayatin ko mande li ulil albabi wonande jomiraɓe haqqillaji ɓen ay Allah no janto inde wa quudan hara hiɓe jooɗi wala junubi mara ɓe waali e hoore ɓalɓe maɓɓe ɗen c'est très simple astaghfirullah subhanallah walhamdulillah hay sida ha golle ma hiɗa wawi wadde ɗum hunde ɓurde mawnude ay Allah subhanahu wa ta'ala ne konngudi ɗengal hay sida ka bureau ma hiɗa windude hiɗa signude ko heedi astaghfirullah subhanahu ɗa wolde sila ka hoore direction ma hiɗa doginde astaghfirullah subhanallah ɗa wawi wolde ɗum ay kala wo ka wonɗa hiɗa dari hiɗa fembude kala wo ko wonɗa hiɗa wawi wide astaghfirullah siɗa waali hiɗa wawi wodde ɗum siɗa jooɗi hiɗa wawi wolde ɗum ay oyni ɗum ɗo mana wa ma khalaqta haza batila Allah subhanahu wa ta'ala taggi laali leydi asama fi ka waɗe weli foti dey kaka Allah rewe faqina dande men azab bannare lette yiite iɗon andi ndi leydi ɗon andi ndi leydi ndi wonɗen e hoore muɗum de ɗen andi ndi ƴiritoyte hoore meɗen ñande janngo ay ko waɗi kala bakkatu ka neɗɗo waɗi ka hoore leydi ɗo woni e wadde bakkatu on haray hiɗi ɗo joni noon ñande janngo andi neɗɗo kala mo janngotoɗa yurmede sora e hakkudeji moɗon ndi leydi ɗo hindi yurme en ko ɗum si jooma gande en wi wo asugol ay neɗɗo sino surrede asugol kaburu o lugginamo moƴƴa ay fayda si beccal ngal heeɓi kaka suumo tun yon tigui waldina ɗon ay par ce que leydi ndin hino yurme on tigui ay bon ndi leydi ndi wonde hoore dow ɗo hinde yurme banu adama o ndi ɗo nde yurmeten par ce que koyɗen e mayre en yanggodiɗo kala bakkatu ko waɗɗen hoore mere ɗo hinde on ɓe hunduko makko fanki bude kerɗen sikkude ndi leydi ndi wawata wowlude wallahi leydi ndin hino wawi wowlude ko ɗum haɗi ndi wowla ko Allah woni hewtali ñande hewtoy kandi wowlowta on ndi wowlay ngo jungo ngo wowlay wona ko hunduko woni wolirɗo ni koyngal ngal ngal wowlay wona no jungo ngon woni hunduko kon woni wolirɗo ni noppi ɗi wakka tere ɗen fof yawma tukhallimu aydihim wa tasadu arjuluhum ñande men yewtinoyta tere maɓɓe ɗen fof koyɗe ɗen seedito ko wodani koyɗe ɗen ko seeditagol hi ko gonga si jungo nginni mi wujjuno koyngal ina way ko gonga ko minen yaaduno ay si reedu ndu nginni mi ñamuno ko harmi jungo jungo koyɗe ɗen ina way mino tawano ko minen yaaduno ay hunde ko nginni mi ñowno kaari mi fenunayi hoore kaari ay bon noppi ɗin sinini min jendino fenande mi jendino ko harmi guite ɗen inni simi darono ko harmi koyɗe ɗen kanon ko wodani ɗum ko seeditagol hi harmi ɗo tawa ay awa leydi ndin kadi ndi wowla ñande janngo so tawama ka dargal ɗo yo fuɗɗe ñawerde nden awa habbe leydi ndin ndi immo ndi fiɗɗo wona gertogal si leefi no ngal fiɗɗorta noon leydi ndin ndi fiɗɗo si ndi fiɗɗike mo kala bakkatu hummum piito binde muɗum ay mo kala bakkatu mum ƴette fawe e hoore muɗum ko ɗum ɓeni ñande janngo a neɗɗo no rondi bakkatu pelle ay ko mo kala rondanto ñande ñande bakkatuji moɗum ndi wiya Allah ko min ɗum taggunoɗa aduna heno lan ɗo ndi tagge ndi ɓaare ay ñawore nden fuɗɗo leydi ni weƴƴiteyteɗe ɗon ni ka jagorde nde ñawoyte ɗon ndin ɗon ndi rondanta ko e goto bakkatu makko ay kono leydi wonaka ndi leydi ɗo wonaka Allah yedde dey kaka Allah rewe qul nahabitu minha Allah subhanahu cippe ton fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanuna cippe ka leydi kala jokkoyɗo toon peewal jokki alqur'ana jokki sunna ñande janngo kulol ala e dow makko wona kanko woni ko suninoyte honno woni sunoygol yi'oygol ali janna ko waɗi hay naadoɓe yiite ɓen ɓe holloyta yimɓe aljanna ɓen yimɓe aljanna ɓen si naadama ɓe yi nemaji ko won ton kon ɓe weltike ɓe ka yiite holloyte ɓen no ndaare yimɓe aljanna ɓen o jii bon hara nden ñande hiɓe suni yi'ugol aljanna hara heɓata ko ɗum wona kam woni ko suninoyte kono ka hoore leydi ɗo wona ka Allah yedde Allah weƴƴitira leydi ndin ɗo fiyo yedde ko weƴƴitiri leydi ndin ɗo ko fii ka o rewe nam deuxiéme sikki tun leeramen on woɗɗa e ɗon wawi akkutude ɗo numéro téléphone on e dan 10 minutes 5 minutes inchallah wawa en waynodirde ɗo wawi wadde 78 116 82 38 78 116 82 38 naton ka Jama TV sino woodi ko landotoɗon si tawi woni ko men faami fi muɗum men andina on hiɗon andi
toujours kono yewtirten noon jaabagol ka l'islam koko hewtante ɗuɗɗon kadi koko hewtante wa ma utitru min al ilmi illa qalila pigiri no metti fiha ko jannguɗa o ko jannguɗa ta ka hakkundejo ayi inchallah ɗon wawi nadde ka Jama TV so tawani no woodi ko landotoɗon ma ko ɓeydi tan ton menen e hoore amen ɓay miɗo felliti miɗo sikki ha miɗo felliti boyi hino darde men ɗo tawi anda darde mara ko ɓurɓe men gandal wallahi ko ɓay tun haray fewndere ɗo ko menen Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri yo jooɗo ɗo yewta yeru ko Allah subhanahu wa ta'ala famini e muɗum kom ayi kono haray menen andi buyino darde men ɗo hiɓe ɓuuri men jogade gandal kono ko toujours ko yiɗugol tun yettingol moƴƴere nden wona nelaɗo makiri noon ballihu minni walaw bi aya mo kala ko mari kon ko ɗum okkata nelaɗo maki yettinane lan hayso ko aya goto ay ko ɗum noon woni fandunde men den na sabu gandal joƴƴini ɗo on tigui dey eyyi nam ɗon e wadde 78 116 82 38 ayi mana hiɓe miggito ɗum ɗo ɓen Allah taggi laali leydi e asama o fi mere rabbana joomi amen a innaka no an man tudkhilan nara kala on mo naaduɗa yiite faqad akhzaytahu haray a jaasini on tigi wallahi a ñande janngo so tawni goɗɗo jeɓal makko ko yiite aray on tigi perdi aray o jaasi par ce que ko waɗi noon aduna ɗo ko satti o ko satti si sattiɗa a yarayɗa ayi fullo fo tan wirta noon wo si satti a sottinay tun sotta ayi Allah subhanahu wa ta'ala kadi ko waɗi so yaagini leydi makko ndi Allah inna ardillahi wasi'a fatu haziru fiha leydi Allah ndin hino yaaji si sattiɗa yaareɗa ayi bon est ce que noon laakata ɗum no toon ala neɗɗo si o naato yiite ala innugol solution hay hunde ala ama lahum min nasirina ballo ala toon ko ɗum waɗi son tigi naati yiite Allah subhanahu wa ta'ala haray o jaasi waɗoni ɓeɗo hiɓe janto inde Allah bimbeki kiɗe jemmeñi lorma ayi ala inna zikrillahi tatma'unnal qulubi jantagol inde Allah wowlugol inde Allah ko ɗum ɗon tun deƴinta wonki ko ɗum ɗon tun deƴinta wonki ala inna zikrillahi akbar hande wowlugol inde Allah ko ɗum ɓuuri mawnude ɗum seeda jooɗagol e garan place bimbi hakkikiɗe wowlugol inde yimɓe ɗum seeda ɗum nanda jooɗagol e ɓawa téléphone hummuɗum aybina yimɓe ay fiyo ndaare fiyo heɓu viiji ay par ce que ko bakkatu wonda heɓude ɗon a garan place ka joɗɗa ɗon hiɗa aybina yimɓe ko bakkatu wonda heɓude si a juuli ɓen ɓe wonda aybinde ko ɗum wonda ko ɓen wonda e juulande ay sa woni ka ɓawa téléphone humma e aybingol yimɓe yenna yimɓe si a juuli ko ɓen juulanɗa sa itti sadaka ko ɓen ittanɗa sadaka la sakka ko nelaɗo maki ko mo ɓuuri pertude ñande janggo ko on aroyɗo hino juul hino itti sadaka o ara himo yennuno goɗɗo himo aybini goɗɗo waylul likulli humazati lummaza allazi jamaa malan wa addada ayahsabu anna malahu akhlada assalamu aleykum allo nam ɓeɗo ɓe yahi Allah subhanahu wa ta'ala ni lette wodani hay neɗɗo muñƴotoɗo ɓuri ujjindotoɗo goɗɗo ujjindagol goɗɗo en inay mode kono ɓuri famdode ɓuri ujjindagol goɗɗo yitere kono Allah subhanahu wa ta'ala ni waylul likulli humazati ka kono ɓe wi ko honum woni waylum ko honum woni mana woko woyndu yiite jooma ganden inni wo bilibiliru ko on andi colli ɗin fof ala ko ɓuri wawde wirda hewti bilibiliru ɓenni bilibiliru wiiray duuɓi temedere hewtu yaali ko ndanka mayru neɗɗo ñoowo yimɓe ɓen koye ndungo unoyte ñande janggo ayi joni noon gata ko ñoore tun ko wollirɗa hunde ko makko walla ko muñƴorɗa ñoyiroɓe guite ñoyiroɓe toni wonɗo noon e joorade ɓawa téléphone hummum ma walla wonɗo yaade he garan place 24 heures sur 24 ko ñowgol yimɓe yennaɓe aybinaɓe Allah subhanahu ni ɓeɗo si a juuli ko kamɓe juulanɗa sa itti sadaka ko kamɓe ittanɗa sadaka kala e moƴƴere ko waɗɗa ñande janggo ɓeɗo ɓe aroya ɓenna Allah par ce que o ñaway Allah subhanahu wa ta'ala ene ko waɗuɗa banu adama ɗimmo makon ɗum ɗon Allah o ñawaya e hakkudeji moɗon haala a posi on mo yennunoɗa walla on mo ñownuɗa hay si tawani kaka yiite o yahoyta a jonitamo haqqe makko on so yaha ka yiite ay
haqqe makko non koye moƴƴereji ma ɗin hettoyta ɓay lakara nda mbuuɗi woni toon ay lakara mbuuɗi ala toon no wodi ko mbuuɗi ko fiya aduna lakara fu ton ko golle woni toon ko golle joɓoyte toon ay ko moƴƴi e bonɗi ko ɗum ko golle ko ɗum maliki yawmi dini ay ɓe wiya mana rabbana jamen innaka no amman tudkhilan nara kala on mo naaduɗa yite fagadi akhzaytahu haray a jasini on tigi fes par ce que fiyo num wa ma lizalimina min ansari kayite ton o mara toon wallo mo yalta toon intervention ala toon ay rabbana jomi amen inna no minen de sami'na min nani ay mo naadiya noddowo yunadi himo noddalil imani honno gondine Allah ay gondine Allah an ko woni aminu menen men gondinani men jaɓi Allah très facile ko ɗum ɗo woni ko ɗum ɗo wodani neɗɗo ay ka hor leydi ɗo solution neɗɗo fof jaɓugol Allah jaɓane laaɗo Allah ay ko ɗum woni jaɓugol Allah jaɓane laaɗo Allah sen daari ɗo hay heferaɓe ɓen hiɓe Allah no woni koy kono ese hiɓe jaɓimo ko ɗum woni probléme o ay mais joni hande si bamma indiro joni kaari yahi ka marché sodanala yahi ɗo ka marché ɗo sodana yalan saku maro adda bamma jennama mbuuɗi ɗin yahi ka marché sodanalan ɗon dolakki adda ma sodanalan hunde kaari adda jaɓa mbuuɗi ɗin ha gayna jooɗoɗa jokka haajuma saroɗa yahude ay mais est ce que a jaɓi kono est ce que haray a afsetti ko ɗum woni probléme o ay mana andugol neɗɗo ça fait wona andugol kaari ho kaari mais ko andugol mo tigi 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 am fomma kon ko ɗum woni mana ko reconnaisse gol on tigi jaɓugol ko on tigi wi kon a reconnaisse on tigi a respecti ay mais hiɗa jaɓi bamma ko bamma si bamma nelima jaɓata kala ko bamma ni ya waɗo a waɗantamo hiɗa andi pelette ko woni nene ma jara ko wajjibinma so wi ya waɗ ɗum ɗo a waɗata est ce que hiɗa reconnaisse ko nene ma a reconnaisse ko nene ma ay a jaɓamo siɗa andi ko baba mani ko amara baba ɗiɗo sina o amara nene ɗiɗo sina o si ɓe wiima hunde kaari ko pulo fo tende ko wawa dugirewa giiru bolol par ce que hiɗa andi ko nene ma walla ko bamma neluma ayi kono Allah subhanahu wa taala ko ɗum ko ɗum woni jaɓugol Allah jaɓanelaɗo Allah on ko Allah subhanahu wa taala ko jaɓugol ma ko woɗɗitagol ko haaɗi kon fop oje makko ɗen yeru ko marɗa feere kon e yurmede makko kanko Allah subhanahu wa taala o yurmema par ce que ɓay himo wawno kadi ne moƴƴere ko wi kon fof a waɗay he ko aduna ɗo si Allah subhanahu wa taala wino kala moƴƴereji ɗi ha miɗo andi tun natuyaynoɗo fanɗay ay kono ko wi ko bone on kala bone ɗum ɗon ko ya terto fes moƴƴere ko marɗa feere mum kon adda ay exemple ana wiiden ɗo ni joni sa hoori jeenayi joom bente e sappo mana jeenayi sa hoori jeenayi tala yafantoma mais fiya hoorali jeenayi joom bente Allah subhanahu wa taala nangitoroytama ɗum par ce que ko sunna sa waɗi noon ko moƴƴere wonandema wona jeego juldandu sa hoorali jeego juldandu Allah langitoroytama par ce que ko hunde ko moƴƴere moƴƴinandema ko intérêt ma neɗɗo on kono andi si a hoorali suumaye tun non ko ɓilete ko farilla ko ɓilete ko ma hoora ayi bon joni wona juulugol ɗiɗi avant wagutu on no moƴƴi ko sunna si wagutu on juulama salminama juulugol kon ɗiɗi no moƴƴi par ce que julde ma nde no wawa juula fanama on ha gani o ronka moƴƴude par ce que julde nde so ndeɓi defete ko fanɗi o nde ƴettetake ayi bon joni noon ñande janggo nde tawde ko so tawni neɗɗon ko so julde nden vérifiama so nde moƴƴi si pijeji ɗin fof ndaare si julde nden vérifiama tawi nde mankoyi Allah subhanahu wa taala yamira ina ndaare si tawi woni himo nafayno ay si mo nafayno nafilloji ɗin ƴettete remplacé wagutuji ɗin e yurmede Allah ay joni noon si Allah subhanahu wa taala wino joni moƴƴere ala moƴƴere nde mi wi fof yo waɗe fof neɗɗo on so heɓa aljanna waɗa e moƴƴere nden fof simi yaafo on tigui sikkuɗa ko honno yombatano de e jiyaɗon kono Allah subhanahu wa taala ni kala ko wiyete kun ɗo ko bone hun o wi terto fes kala ko wawɗa e moƴƴere addu ay si a faalde moƴƴere nden a heɓali feere tawiɗa faala heɓali a windante baraji waɗuɗo ay non oni mana
rabbana ka innaka na man tudkhilan nara ummuna duda yete fagade akhazaytu haray jasinimo ko wadi wa malil zalimin min ansari be maraton ballo rabbana jomi amen innana minen sami'na min nani yunadi noddowo yunadi mo lil iman fi gondinal an ko ni aminu men jabi Allah nani men jabi ay jabugol Allah non ko wi den kon ko hadu accugol kala ko hadi kala ko yamiri ko marda fere mudun kon adda ay mana ay rabbana jami faghfir lana hafara min zunubana bakati jami ay wa kaffir anna hefa itta amen sayyiatina boneji amen wa tawaffana mal abrari ndeda wara men wo amen de mayde den ko de bet men wo ko de betti men de mayde den no ara wo ndeda wara men wo har ko men yimbe diggube ko men jabube Allah har meden borni boggol ngo ka dande amen do meden jonnu ma an Allah jiyaado ko non waawi hawde kawr leydiro banu adama ku ya ƴettu boggol borna ka dande ma do nangandi on to yarata de haraya mali ha kono son tigi wadi hoore men ko ledo do wanagge bonge haray marsali ya ƴettu boggol gol hado boggol ka dande mangal ala finde wada do ha hiida ko Allah andi on to yarata haraya mali si dum wopi haray on tigi naji en tori Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala malnu ay nde mayde den no ara wonde mayde den no ara Allah meden jabu ma meden di gamma rabbana jamen wa atina okmen ma wa atana kon ko foduda men ala rasulika de wonala do ma on wala tukhzina wata jasi men wata hoyni men yawmal qiyamah nyande dargal kon woni jasugol hoynede yawmal qiyamah na de yite jahannama ay ara ay jasi parce que lanni ko wete ko manda ko porta be ngende ko te fuuti parce que ala hay nokko ka rectifier da nyande dargal so tigi hewtoyi ton tay ko yito yat ala hande kadi Allah acci mi hota aduna mi wada ya ko moji Allah acci mi hota aduna no mi juloya ala to hande kadi lanni ay ali janna ko aduna do dabbete so ndo haywi aduna do dabbali yalla janna haray lanni te futi ay ko dun so Allah nelaado maki wo ko boni neddo jojjudo ko gollando ko ne baaw mayde kon ay innaka nan Allah la tukhliful mi'ada Allah alundo ta ko fodore mande neddo si o jabi Allah o durike o jabi Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah subhanahu wa ta'ala wi kon faman jazaa'ul sayya la udiu ajra man ahsana amala Allah bonnata kala neddo kala mojjinde golle Allah bonnata golle on tigide kono non a mojjinay a rabay Allah no hana rewirede non tigiri ko non sallallahu alaihi wasallam ni jangu taw neddo a jangay pigide fo a jangay anda honno Allah rewirte si Allah subhanahu wa ta'ala jabade wal mangal na musibbe julbe haray e ko dum do wonno ko Jama TV woni ko addanno en do hande kala ko hawri ga e sawaba haray ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala wana jogagol gandal kala ko hawri ga e faljere ko immorde shaytan wana ko on tigi faandani den tori Allah subhanahu wa ta'ala fewnu en fewnana en yo Allah beydan en gandangal onon be suivre Jama TV yo Allah subhanahu wa ta'ala okko baraji heda gongol reni Jama on hino fala natude ko nen anda telephone on haray woni ko yetta ba e haray en tori Allah subhanahu wa ta'ala fewnu en fewnana en be ngureji men din e okkora en kala ko fala den danda en kala ko huluden yurminira en sabu yanyankole en arsike en tori Allah subhanahu wa ta'ala ko en jawle heewde ko waawi rewirde Allah subhanahu wa ta'ala hara wona jawle yeddirde Allah subhanahu wa ta'ala marbe ben en tori Allah yo Allah beydambe buri kabe woni don be marabe yo Allah subhanahu wa ta'ala okkorbe en tori Allah subhanahu wa ta'ala entreprise men do Jama TV yo Allah nawruma yeso entreprise ji jule ben fop hay wona jele ben fo den tori Allah entreprise ji den fop yo Allah subhanahu wa ta'ala nawrudi yeso kala sattirado yo Allah hoynan on tigi ay kala nawno do yo Allah dekkin on tigi kala sokado mara yo Allah subhanahu wa ta'ala yaltin on tigi ka soka don accinam ko onta sabana be golmo kaso fati ben fop den ya fo be mede Muhammad sallallahu alaihi wasallam ene luttube wurdere ben fo kadi nde Allah subhanahu wa ta'ala jettita en wo yo taw hala mo yidi en yarli en yaafi en so jettita en wala dande ngala ta dande en kata e kasara rabbana atina fi akhirati wa qina azaban nar rabbana atina min azwajina wa zurriyatina qurrata aynin waj'alna lil muttaqina imama aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم